Goli zahwera timu ya Kawempe Muslims okusinga Wakiso Hills goli 5-0 zaterwa Yudaya na Kayenze na Agnes na Bukenya buri omwe arufuteba goli 2 wenka kandi ndijo yaterwa Hadija Nandago nikwe kusinga omuzano gwo gw'empaka za ligi hange y'abakazi eza FUFA Women Super League obu bwaba buri obusinguzo bwa kabiri bwa Kawempe musande emwe bwa nyuma yo kusinga ba champions ba season ehwira ba Kampala Queens aha goli 2-0 aharwa kashatu ahando mizane ndijo yazanwa omuri Masindi omuzani Catherine Nagaria na Somaya ko Montare bateba goli 2 kwera Kampala Queens kusinga Lady Doves aha goli 2-0 yo Uganda Mataza na UCU zagwa chikazi aha goli emwe handijo empakezi hati zebembirwe timu ya Kawempe eri hachumeza no boneri 13 ekuratirwe Kampala Queens no boneri 13 kandi Shimaroons ya Prison eri omuchaka shato no bonero mwenda tubadde wakanga tuzanya Wakiso Hills ebadde otunulira nti tugenza okuteba goli esooka ebadde ogiraba nti twegoba tuli wamu tugobagana nga reso ogiraba tewali akola ki asinga munne kyenyinza okugamba inspiration abantu bera nabo ba inspiringa mu bintu byenkola nti wenkola ensobi bagezaako kunkollectinga kyoba olaba nti ngenda improving era neyongerako.